Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Fil-jiem li għaddew f'pajjiżna kien hawn Sor Nathalie Becquart, Is-Sotto Segretarju Tas-Sinodu tal-Isqfijiet u lid il-leminija tal-Kardinal Mario Grech li huwa s-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu. Sor Natalie hija l-ewwel mara li qatt ingħatat awtorità u vot fl-istorja tal-Knisja Kattolika hekk kif għamlitha f'waħda mill-ogħla kariki tal-Vatikan. F'intervista ma' dan l-istazzjon wara l-indirizzat attività fl-Università ta' Malta organizzata mill-għaqda studenti tat-teoloġija, is-Soru Franġiża qalet kif il-ħatra tagħha u ta' nies oħra tifeddaw fuq il-fatt li l-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku qed jinvolvi aktar lin nisa fit-tmexxija u d-deċiżjonijiet tal-Knisja Kattolika. We can see also that Pope Francis has done a lot regarding women. The first thing maybe you remember is for the washing of the feet just before on Holy Thursday. He has done it also with women. And we can see that at the Vatikan he has appointed more and more women in leadership position, like me. The new constitution for the Roman Curia, a woman could be appointed as the prefect number 1 of a dicastery. Is-Sinodu hija istituzzjoni li tiġbor fiha isqfijiet mill-pajjiżi kollha tad-dinja u li bejn wieħed u ieħor jiltaqgħu kull 3 jew 4 snin. Sor Becquart qalet kif bis-Sinodu il-Knisja bdiet ħidma sabiex tisma' u tara x'huma r-realtajiet tal-lum biex anke taġġorna mad-dinja moderna u tiġbed aktar nies lejha. So synodality, and this synod is about evangelization and mission to help the church with others also to face the main issues of our world. And we know what are the big issues, you know, climate change, migration, many other problems. We understand that we have to be together to build a better world, a world of human fraternity and social friendship, as also Pope Francis is stating. Il-Knisja talla ġiet imsejħa l-Sinodu fl-2021 u li għadu għaddej sa din is-sena bit-tema lejn Knisja sinodali, komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. Din is-sejħa l-Papa Franġisku stieden lill-Knisja kollha biex tirrifletti fuq tema deċisiva għal ħajja u l-missjoni tagħha. Mistoqsija dwar kif tħares lejn l-10 snin ta' Franġisku bħala suċċessur ta' Pietru, is-Soru qalet kif żgur se jibqa' mfakkar għall-enċiklika li ħareġ bl-isem tal-Laudato Si li bil-Malti tfisser tkun imfaħħar. Laudato Si and the impact of this encyclical, raising awareness about the importance of integral ecology and listening to the cry of the earth and the cry of the poor, and it has been received by many outside of the church also.